na hunu se ono ni nyame hunu se Awurade ono ni nyame edi ne enti asesa oda na se ne enti otontom no ne enti aso pagya ne din ne enti aso ma no hunu no se ono ni wunyame ono na wahwe so ono no bo wo oso ono eno bo yen na yen dwan a ono no hwe yen so you see nyame na hwe so ni obedi nyame na de ma wo ensu a obenom nyame na ma wo nsu no na onom ejuma wo ye nyame na de ejuma no ede ma wo akwantu a wutu ni nyame na bo ho ban nyu ye onyankopon ni dwan a ohwe wo so nyame hwe wo so na wa kyerɛkyerɛ wa dane wo hu nyame na ɔde wo nkwa nyina ede a kyerɛ good morning also for SK nyame ni wie I love this Orofo nyame ni wonwie nti na nyame ama ade akye wo nti sa wo hu nyame nipa ban a onyankopon ye de ma wo se ne wa hwe so orofo covid time nyina hwe nyame ahwe so nipa domu a ewu wo de hwe wa busuem hwe Ghana ha nipa domu a eko Sofo Esuomensa good morning papa ye ne ni share studio osi papa abrochire se ni amanfo wu pa na Ghana yeda so yati ase nyame edo yen nyame adombi orafo nyame do nyame ahwo so nyame akra so nyame amwanya hoden yare a ye frɛ no sa covid ebi anchew empo se ne ho frama bi bɔ fa ho a nyame ama ho ato ana pe de radio ase radio bia medo beko onyame asemu so ho medo beko onyankopon asemu Hamilton nenjom bako ene dasi Utie de sia na opejo nyame de sasa enche bia me do be ko nyame asemu
Dana Hamilton yada wasi bebre na ende odofo me ne okonya me asemu me ne okonya me asemu pacha for Bible ye call Hebrew forma a tree eye dumienu Hebrews chapter 12. Last week na me no kase me pese me no to aso. Last week me no kase me about peace pese to aso. Hebrews chapter 12 verse number 14 Hebrew forma a tree ye dumienu chichemu dunai. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Verse number 15. See to it that no one misses the grace of God, that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the older son. But anapay me koso me no can be say as human as we are, see ye ni pai bibi besi ye ni pai ye be bibi a enye yende ye ni pai obi ebe fumu ye ni pai obi ebe tia onanso ye ni pai wentwi ebeba sawuda so ye nipa a wotiase na nyame ni wonwieye na moja wo mu ne de bibi ebesi na moti trofo say make every effort orofo me ne ukasa bi o say make every effort bo hu modin bia senia obetumi adentia osi bo hu modin bia senia obetumi senia be ya woni nipa nyina betena asomdwe mu sofo bo modin bia sa asori ma no oni omu betena asomdwe mu asori peni woni omu betena asomdwe mu manager woni omu betena asomdwe mu bo modin bia sa workers woni omu betena asomdwe mu bo modin bia sa wo yire wukunu wo ba woni ni betena asomdwe mu esa se bibi besi obefumo minim ni esio minim ni awfom wo Ghana manya ye wo mu bo modin bia so mampani so betwe se woni ni panyina betena asomdwe mu bo modin bia obetumi se di political party bi owo mu no woni ni pa wo manu betena asomdwe mu tie otrofui emaye ti asese se ye ni pa no bibi besia uhia so bebo modin na woni ni pa atena asomdwe mu adentia osi twese nyame adom nyame asomdwe odi amaye no bo hu modi se wuma bibi se sa asomdwe no bo hu modi se sa odonu ewo mu ntem no wuma bibi embetiti sa odonu a ewo mu ntem sa warefo sa busua make every effort sofo asemme na wokan ni pay minya no hwe webum yanimtia ni pay minya no hwe wedidi matem ni pe minya ne hwi osisi me ni pe minya ne hwi ontua meka ni pe minya ne hwi eti wantwi abei sofo wosi minya den ni pa we wia me mene ne ye adwuma wia me ni pa we wakum me ba ni pa we wadi me awu tie o se memma bitterness bi show musi bitterness yaudie eba wo bra obi ahetew namum bitterness etuminyi ebeye jealousy edi otan ediba you see so mo ye obi show mu a sa oye onu etuminyi ebedane meda ebedane ewudie intubetumi edi obi ewu etumi ekum nipa no esase waye wo bibia ye wia pa ehwe wakomam etise twasemitie se etise edua keto anase hini bibia odi ahye fom kitu abi efifiri na ba be dua kese bitterness anete oyawo into ose yemmomodin se oyawo bi ahye mu yifuru mu minim nipa bi awafom batafi be ko na wie nu se wo bebo modin na odi ache nipa no be yidi efiri ho a enkede asondwe bebro you see se wo di bitterness di show mu a wo oyawo bi wo di show mu a
becomes torture. Ebeya tete di mawa. Yarebi owa yare say obia yo bibia ya the bitterness is there, but Bible say make every effort. Suffer. Aseme na okay. Minye ne den. To make effort also tu anamon. But umodi tu anamon bia any step bia also be sure e dia somdwe beba no. Bible say make every effort. Tu anamon so about the self no. Ohunu say I have offended my father, so I should make effort and make sure say that relationship I will rebuild that relationship. Sankita hudie ne wo hon. Mebo modi anama say sankita hudie no. Ebese ya babiom. Bible say sa brante we tu anamon say I am going to my father and say, Father, I am sorry. Osha story now. The father also did not pretend. So he kwala, but he welcomed him. I need you, you need me. We need one another. It was make every effort to an amount bohumodi, whereby you have to say sorry. Whereby you have to swallow your pride. Whereby you say, oh, okay, Christ in tea. O committed this, and you are no methodist for what won't you be in China? Me deposit Christo and Timmy Yadish. Christo and Timmy Jamu Manaka. Chrisonti me money nyane say I am the boss. To make effort to give the person a listen here. Sometimes say na me challenge because obu ono ka bibi o say kawanu two members of it. You see you must listen to the person. Okay, the prodigal son or one. Edu baby na kwala na ne buafu ne papa. Adenti na me ne papa me ne uneti. Na me ne wote. Now, kumo join po ba wo ma mi bi say mini yen celebrate na mom minua na waji we japade no wako se no waba no wakum ne ntwe a wadore srade pa no wakum de ama no ne baba tia ni nyina wie ye no. Then the father went to him and said, my son, calm down. Wo ba no ye nua no wo nua no oyiraye wo nua no awuye but wasenya ba. Here is a father or the fatherly heart. He want to welcome the son. Make every effort. Et wait you anama went you. Bomodi fa onyansa fo yemfo bia keke. Enko siesi asem no. Pobio nim nyansa. Obi oti asem no a obehwe so odi betuye. Make every effort. Young boy, go down, kneel down and say I'm sorry. Humble yourself. Mommy, the fact is always doesn't mean say you don't have to show respect. Make every effort so that there will be peace in the nation. Wow, or trofono to us sa and no man fato ho. Said near Yahudi ebenyini eti se dua. It is a bitterness ni grower. Afina chisa beye kese mama wati ase se bitterness can lead to torture. What you say? Bitterness ebetumi ama ebe lead to murder ube kumubi. Edukum bitterness will lead to jealousy. Into osi bohumodin. Now tio o manfatumbi osi wei ena iso. Esan eduani nti. Eduani ono ope oton ni mpeni ndiye. Minim nie nya ope. Eni tia yetufu bia wuntie. Minim nya opa enu tu mpesa asundwe beba ware no asundwe be fie ho tio osi afei echire no bre ba ne se osia peni ndie no abono esanse nyimnyam no watoto no fam orofuti se nde wanhwe na wentie na asundwe amba yetufu na wentie a orofu ti ochina bi nipa no okasa kiro na wentie no ube hia bibi ube kwa nchen obe reject you. Bible say afi iso oko pray so oko ji ni mpeni ndie ni biom no u position na wo fight no ade na wo pray ho no yes wo de fa kwampa bia so obetumi na fetusu anamon na de tusu anamon peace beba na sa somdwe ba nyame hira kese bi ebe yodofo mi de usi wa ha isanse bre na so ye no methodist for omo wa ha Wamuso edi onyame asema emu yenhwam na yeduru edi bro na muti make every effort. Medi usino na me ka o say thanks be to God. Assemblies of God Ghana. Nyame adom sisia ye Sunday school manual
Your Sunday school manual say electronic. Enti nyame adom from tomorrow Friday ekono. Just go to the net. You get it. Ravuti ye de tu e de amount. Baby o wiase ne fane bia uhia Assemblies of God Sunday school manual. Just go to Play Store. Okwa ubetumi a download Lesman. That's Assemblies of God lesson. Sunday school book no. Baby o wiase bia ubenya na oso unsa akebi. Ewo Lesman. God richly bless you. Say ene anapay wuti unyame asem ewa Adom FM. Make every effort. Se okosrubi. Neni paneba. No be pacho edemawa. Make effort to anamon ko nipa nchen. Make effort whereby se onu obi ka faneko. Whereby se okay, I am sorry. Bomodin bia se aware no. Uma ware ningu. Wate? Bomodin. What you anamon wapacho wenti look for a good counselor. Na onne kwa okoka ebeti the peace ye wono eyemenu se ibitu anamon na ma asundriaba. Mayawo no emfiri ho enko oyera fomu ukumafo enti ukoda wo hye trouser hwia usi rade mihia awo ne mba wo de kohye mame abrewa no onye hwe isanse wuntumi mfa ncheye wate ase sise wonya koma yare adentia ubom paye irwade samyare o irwade samyero wedruni bomodin se wode nipa bia wafomo no wode ne mfom so edbeche no na so wode ne mfom so no ediche na onyame ebejo nyame be sawo yare nyame be manu esuyi enti bohomodin na so tua na mo no a eda so ndwe edbeba medi usi no me kire se Assemblies of God Ghana sisi Sunday school manual no ubetumi enya ewo Play Store. Go there from tomorrow obekono na da ho. God richly bless you ye papa from Pomanso for this vision to me amano abaso uni utimi nyina yase ewade enhira mu nyina. God bless you.